Hello guys, welcome back BBK YouTube Media. Avelin kahin lem kit nuwe. Nadam chi diu kata sanin kizong pathin zalin kadam jing nai. Tunin zong THILHA THUSIM kichat ta akhat. He anasei khwamotin anangai chi ute. THUSIM hi apatna azona change anangai tay dingin viewer so kan dem kinena hi adang tampi sei talovin THUSIM achun analu notin THUSIM anapantaw hete masang lai hen in thupi ta acheng mi hau sata te khan he anomun he ama ho hin so umpi khat no me khat hi anei we hechi mi hau sate aloi no hi aphapon aso nu chu ahilo lo ayangangin anabol zin hi aso nu jong hi mi phamo chu anahi de poi gu chat la chat bollo kita ata pang mi khat chu anahi na hi insunga nei lego izat gu thei la thei tampi thilman tam om wanga chun ama chun don jong anadon ji pon ato adibo ak nakito zin hi heji aso nu chun ato aphat time hling chet na ato chai ting achi gu ji jong le hachi mi hau sapi mi phalo nu chun ato aphat time ki pel lew livin anagoi ji na lai ji nei ahin la hachi aso nu chu mi gan the hi ji in mundang jong chi di lowin ha sata achun hachi lai mun achun na atong jing pen hi phat ahung chi chi in hachi aso nu chun ato adiwal wal ato a zan so ta ha ta ji chun ahung dam mo tai ahi le aso nu chun amalik nu mi phalo nu ko ma chu happy kadam hi in kathalo ala phat hi lai jong le kato man la phat hi lai jong le lo la ai ka ki cho na ding nei pin atien ga thum tai amalik nu hin hetin ahin don bu ne lamasa sompi ho yoya na koya tua ke ko ma sum na thum ham na sum san kapi phat alhin taka in cheng khat jong pi thei po nge an ti pi tai hachi pha na chun asu nu chun amalik nu ko ma chun kadam lo ji in na jong adu ada en katong thei tapon hiji chun lo lai ka kila ate nga ye tin athum tai tai ta nei ahi le amalik nun jong khatwei pithei po nge kati chu na za lo ham tin angei plep ta chu an be pi in an sol do tai asu nu jong chu lungna ta chun mi hli an ki thi in arom lang zunin ahung tai asu nu hin anat hen lel che che tan ahi le anato phat adiuti phat chula ahung he ki tai amalik nun jong na tong dingin akoutan ahi le asu nu chun kadam pui kachat ngap chapui tuni boile jong le na tong thei punge tin nem heu chan an seile amalik nu alung hangin akouda in akhut akeng akanin avei ta nahi hisipa chun asu nun jong lel ta chun ato thei kham khamin atongin ahi phat ong chi chi in hechi asu nu hin anat hen lel tai anat alel jingwa nga chun amalik no chun neu cha jong he them na behil chun agoi jin ato chu awai man le avi jing ji in hi heti chun na ato sa in agoyin lo lai la apidi pon heti achu abol le jan khat he anat hi an lel mong he tai asu nu jong hin anat alel wal phal chun kang hen ahungin amalik nu ko machun sum athum kitai amalik nun jong na bon adu ada atong theilowa sum nong thum ngam na la ati in sum jong chu ahin pide po na hi e chipha chun aso nu yong chu lungna ta en ahung ki le do kinin arom langa hin chi kita na hi amma jong ki gel ta na hi le anat la lel che jengin sumla pe lo ye chun aman jong mundang na to na ding mundang zut de ti le ati jong le sumle pai mundang zut na dinga cha sumle pai ngai ji chun ma jang pot thei de pu na hi
he ti chun pha chong chi chi ta na he asu nu rong hen anat hen lel che che tan he la ma jong lo lai la ne lo wa ta chuna tho ri chuna na na jong sang wal tan ama jong he a hai na hi anom mo in apian jong le chi pe na chun amalik nu chu ina lo mun chuma na pot pe na na hin ama jong te chun apeng in na chu tho lal wal pha na chun lei sit hin kho anabi ta na hi amalik nu jong hi mundanga awale na pana chu ni hla langa hi in hong wai lung ta na hi la to de tham di si ong chu ani ke tong talo a hi amang lung hang ta chun asu nu rom langa chun achin asu nu chu ahu sit to ko ma chun ama jong alu ne ki sian za jeng na hi la asu nu chu analum na lai jin ai la ma jong ga so na ga vo gu na hi le asu nu chu avet vet le athia ana he tai chupa chuna malik nu jong chu wo henu atin aki chawal jingen a hele mi ni hi phone bolin amani chu ako in along chu avui do sa tai in ko ma hi along chu apodo awin mun khana hen in nai na khana hen avui sa ta na hi he chulai in nei pa malik pa hi mun chum gam chuma na tong hi in business bol hi in che amalik nu hen asu nu thia pan hen ama jong he achanga ina hin pan ta nei a hi le phat hong chi ina hi le ni tha lang zan lam he hong tai ai le malik nu jong hi imodingen arom langa chi tan a hi le asu nu lup na ji rom lang chu mnika ogin hi aza in a hi le ama jong chu pi ti dana so nu la tapon koi langa ho peng ham tin ama nang tos lai ai ki choin a hi le aga ve ta nei aga ve na hi le ko choga hongin hi le in sunga chmi ka cha thip chonen ai la man jong lungdong ta chan avet ve na hi le koi ma cha la pon he ti chun ko na po hong kilo in chuteng le alup na po chong kilo lo ta nei achung langa pa na chun in chung langa pa na chun ki chat uma side adu jing asu nu mela chu he tho ai wanga chu ki chat ta mul le lu dam mai ho jong hom chei choi ti khana hon ong ki khai la ta na hi le ama jong aki cha be sen na le zamin arom lang chan azam to ni le aroma za al thun chun po na ki khum wanga chun ai mu thei di po na hi arom ko hong ki lo en hi le ama jong chu ti zawa lengin athigo jeng ta na hi in sunga thil aging theyo si cha kilo in a chu in hi le he chi lagau chun sumnei pen ati ti jengin hi le amalik no chu heti chun imulo chun a khwa hil ta na hi ajinga hin a hi le ma jong agialin a in choin dal ha in a hi le father pu in a hin a hung tai father pu ko ma chun asayin heti khati jan jong imu theilowin ka khwa jingi ati le father pun henge ke jong hung na nge bol thei chan na bol pi na nge atin father pu cho hen puin hon tai get ko an pha hona hen ai le get chu akhi hong thei ta poi ai le father pu ong chun bible asemin cross ala do ata na hi le koi nei a hijla ina he eng sit na bol ham atin aseitan hi le father pu hin ta amela nin ki musa in atin cross ala do in hi le piam he asam khomin a boltan hi le but in kot ge na chun hechi asu unu mel chu hum do tai chupha na chun father punjong ado a hi le ipji a heti a hi hichlai in nei nu hi nei ti eng bol ham ta do le hechi su unu lagau chun tua ken ka bol hi ima he pui aman kadam la yen hiti ti hin eina bole atin hi le father puang chun hechi in nei pi ko ma chu idinga heti pi a chamina na bol ham chiji a man tu a he na bol he tai a hen tin hi le asu nu lagau chun hetin han sei tunia hi ka ko ma ngai dama ki thuma phada cha ngai dama ki thum lo le chi sanga kho a he ka ding a he tai hen ti hechi phat chun father punjong hechi malik nu kom chun ai nei nu kom chun tunia he phate cha ngai dam na ki thuma a he le aman jong na da han tin na ngai dam ding hichrai muna he ngki phong lo de tai ati pi na hi hechi pha na chun hechi
in nei nu jong chun phate chan a thil bol khial zo si akial do in ngai dam aki thumin a hele hechi asu unu thlagaw jong hin angai damin wan chunglang hin a hla chu akilet to towin father pun jong hechi asu unu chu phate chan a sei pi in heti khati a mi na bol loading he cho bol a hele pap a umi tin a sei pi in phate chan a hil ta na hi hechi pha na chun hechi in nei nu jong chun father pu ko ma chun ngai dam ki thumin father pun jong akal kiti hitabang hin kho chu anamang ta in mi an ayang bol ta in atin ada hlan hechi chun thusim jong chu ong ki chai ta na hi gulte ho tabang thusim hinangai nom jinga ahile hechi channel a he atha an hi le subscribe bolen lang chuting le like share jong an bolen lang aban chu next video a kimuto kit taw hete ium na che un damsel taw hete